dostlar, sizlerle birlikte Emre Kocaman Fornu'su sezon 13 geldi. Mine görüp turganlarınızday mine yeni green'lerim sandık koyar adını 1600 Fortnite'de çıkıttı. Kimler bugün alalımız sezon 13 Royal Pass kan yok kötü. Tamam videosunu görüp fantastik. Demez. Ne var ki ne mi? Bana Meramarını öğrettisin be. Çın. Acıtımız. Hoppana. Gelme. Ulan isim baktı. Ne bu? Vermez aslında. Sonra benim. Şarkıda şarkısı. Fantastik be. Hoppana. Onu isteyenleri kopyalandı. Ver hoş. Nasıl kalır istiyorsan? Garip bir bike buldu. Dostlar, en prank videomuza hoşlayıp ne ana öğretmen ne yapıyordum? UMP'nin skin ayrı. Organlarınızı aldım. Keremiz. Sandık açışınız var mı? Sandık. Hadi mi? Sezonun silahlarını verip yıkıya bölmek da abi bana ne paraşüt normal mi? Hadi
PUBG'ga ақша салады, соны үйрену керек өте достар. Üçüncü olsun öğretmenге. Нормально енді. Кеттік достар, пранк видеоға. Мынаны керек. Сөйлеген керек. Түсінбей жатырмын оны қалай келді деп. Достар, сандық ашып жібердік. Қарап отырыңыздар. Осы жаққа көрсеңіздер, Free Fire мықты ма, PUBG жазып жібердіңдер. Осы тіс, мына тіс, парашютта деймін. Кеттік, let's go. Боқ түсті, боқ. Түріктердікі болғанда. Как көрік, бізді жөрдік. Достар, бұл біздің видеомыз. Кейін екінші видеосын түсірім. Жақсы көрің осындай. Давай.